дӯстони азиз, огоҳӣ кӯдака занҳо тамошо накунед. Ҳамада салом алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Номат палангая. бале, шумо медонед ки имрӯз хабарҳои паданскияй, лекин мо як чиза ба назар гирифтем. дархости баъзе тамошобинора, гарчанде ки шуморашон камам буд, барои мо муҳим аст. дар тағйири номи ҳамаи барнома гуфтанд ки лаънат фиристоданай мақсад хуб намешавад дигараш, лекин ба мисли одамое ки мо дар борашон гап мезанем дар чунин рубрика, во ки лаънатӣ набошанд дига чӣ гуна аст, ба мисли молое ки дар масҷид зино кардагиаст. лекин хоб, бинобар ин муҳим ки шумо розӣ бошед. ва дар Telegram ва Instagram пешниҳод кардем ва ба хулосае омадем ки аз ин сипас ин рубрика хабарҳои оқи падарский шавад. як нуқта гӯям, агар шукур аст, бӯи ҷӯи мулёнро акай Муҳаммад, акай SM Шарипов ҳамин корро чӣ дар кун? Хабарҳои оки падарский. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди SM Шарипов бе пул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд дороҳои гиёҳӣ марҳамат. шахсоне ки аз ширами рӯ, пигментатсия, веснушка ва доғҳои рӯй азият мекашанд ва якчанд намуд кремҳо истифода бурдагианд, аммо результат додагӣ нестанд, пас ман ба шумо экспигментҳои оригинали 4% истеҳсоли Турсия ва собуни пӯсти моро ба шумо тавсия медиҳам. ин метавонад ки ҳамаи ин мушкилиҳоро ҳал кунад. занг бизанен бизалай. معماهات اکلیل مالیدی اینو کم کن. آقای محترم بله. حسم اینجاست. تو چرا به اینجا نگاه میکنی آقای؟ کمی ترجمه کردن در کره با اون نگاه نکرده که به زبان ایرانیه فیس میگن. فیس یعنی که انگلیسی استفاده میکنن از کلمه‌های چخیلی که خودمون کلمه‌های روسی استفاده میکنیم، اینا انگلیسی استفاده میکنن. رو میگه روم در اینجا. تو چی با اینجا نگاه میکنی؟ بسیار هم حالاتای هست که دختر خشلوج میکنه، مثال میبره در نزد همگان خچ رکلامی رو میکنه و وقتی که میگنش که چی با این نمود داری، بعد میگه که آقای محترم بله. حسم اینجاست. تو چرا به اینجا نگاه میکنی آقای؟ شما بنویسین که اگر همه حالات در شما غلط دیدین چی جواب میتین با چنین دختری به حیا و به شرم و نگاه میکنیم جواب این مردکی چی میگش. معماهات اکلیل مالیدی اینو کم کن. آقای محترم بله. حسم اینجاست. تو چرا به اینجا نگاه میکنی آقای انداختی محترم؟ بیرون، ببخشید من الان دوربینو بذارم کمو بندازم بیرون، تو به فیس هم نگاه میکنی؟ من راضیم که جواب دغلانه، لیکن آخه مگر با این نمود دختر چی جواب میتی؟ خچلوچ کرده با میگه چی وقت اینجا را نگاه میکنی؟ در اصل مگر مردم هم چیزی مردانگیشون برانن لوچ کنن، زنا کجا را دیگه نگاه میکنن؟ روشونه؟ نه البته. یک نقطه گویم، اگر شکور است، بوی جوی مولونро خبرهای اوکی پدرسکی. و دوستان خیلی کلکه شما میدونید من در شما توصیه میدادم بلیط های دانشجویی را که در مهاجرت برای شما کمک میکنه زودتر رها یابین از دستی مقامات های تفتیشاتی مهاجرتی و مهمش در اینجا آن هست که چنین شرکت ها خیلی هم زیاده که همین بلیط ها را قلبکی میکنن. از شرکتی را که من در شما توصیه میدم اینا نام شما رو در یگان کاغذ نمی نویسند. شما در اصل هم دانشجوین، تنها همون درساتون طریق آنلاینی میگذره. در دل خواه وقتی که برای شما خوله است میتونین درس را بگذارین. نه تنها در وقت تفتیش کردن مقامات ها بلیط های شما در بازه بدنش او طرف بیسته. شما خودتون میتونید که توسط QR کد بلیط های خودتون را تفتیش کنین در بازه بدن یا یک نبودن شب و همچنین لیسانسیای مکتب میتونید تفتیش کنین. هر یک کدام خودتون. از همین خاطر بے پروا باشین، مراجعت کنین. بلیط دانشجویی لازم باشه، رقمو در بالای اکران شما. یک نقطه گویم، اگر شکور است، بوی جوی مولونро. خبرهای اوکی پدرسکی. خب السلام علیکم دوستان، نزدیکان، برادران، هموطنان و همدیاران گرامی قدر. خودی یک چند لحظه پیش به من زنگ زدن و التماس و خواهش کردن که تا همین خبر رو به همه مردم و ملت خودمون برسانیم. خب با دقت گوش کنید، آگاه باشید، چون شخصان پرتجربه، شخصان کاردان، شخصانی که از همه این چیزها میبینند و با خبر هستند به من خبر دادند که التماس
бародар Шамсиддин ҳамин хабарро ба дигарро ҳам паҳн бикун, то дигароно ҳам бубинанду будонанду бифаҳманд. хоб нашунидам нагӯед, илтимос аз ҳаматон ба диққат гӯш кунед. хоб сад афсӯс мехӯрам ки ман забони узбекия намедонам. касе ки забони узбекия медонед, ҳамин гуфтаҳои маро бо узбекӣ тарҷума карда ба мардуми узбекзабон ҳам бирасонед. хоб ин чиз ба мардуми рус дахл надорад. фақат ман инро мехоҳам ба мардуми мусалмони худмон бирасонам, чун инро илтимос кардан ва илтиҷо кардан ки ба ҳамаи мардуму миллат расонда бошем. бовар кунед, як дақиқан 10 дақиқа пеш хоб будам, ба ман занг задан бародарони кордон, бародароне ки бисёр пуртаҷриба ҳастанд, занг зада илтимос карданд ки ба дигаро ҳам гӯй ки дар берун барф борида истодааст. касоне ки ба берун меравед, хоҳиш мекунем шапкаҳои худро пӯшед, то каллатона хунук назанад. илтимос ба дигаро расонед. дигароро калашуна хунук задан усбеста, ман хиёл мекунам ки калайтра сард задагиай. як марда ки харвори пир сарат пахтақанворӣ, майра дар бораи ранги мӯи сарат нагуфтесам, балки дар бораи мағзи пучи дар дурунаш буда. чанд солайта? 132? и чияй? имрӯзо мо мебинем ягон кӯдак мебарояд, ягон духтар мебарояд, ягон одамое мебароянд ки дар интернет хичона маймунбозӣ мекунанд. местини мегӯй хай девона ё ки хай ҷавона ё ки хай нафаҳмид. отаи пирхар ҳамин магар тада зебандаи ҳамин 1 минута 44 сонияе ки мардум дар тамошои ҳамин сарф кард, ҳамаш як смс-и не ммс рой кардагиянд тамоми наздикота. як нуқта гӯям агар шугур аст, бӯи ҷӯи мулён ояд. خبرهای اوکی پدرسکی. ҳаюда бира я шеър бугӯ я чика, ина мисол ина нигоҳ кунед, айна ёд бигӣ. هر کجا خواهی برو با هر کی خواهی یار باش این رفیقا نارفیقند گفتم هوشیار باش من الف با مخوانم برا مخوانم. خای مایل ям примери хуб набуд, ин нашид. хай набра мисол ранги инаи бародар варзиш машка. ака ҳамсояи Тайсон ҳамин хеле приёма кай истифода мекунӣ? Алокари приём вақте ки мекшанад гам. вақте бикшам приём чӣ дар корае ака? Кор мефармӣ. О, на сами дел вақтоша кштани тайку мегӯе имна кштани бесҷа. Чарак мехап мешкани гам ахирум мезани. Чарак мегӯем глуша мешкани тамом худаш менам мебара. ба ҳамин вақте ки мо ёшем мақсад бисёрӣ бошем, чӣ кор мекунӣ? палчикота мегирӣ? мегирам. вақте ки уша шумо ёштаре ман амрам рафтагияку аввал мезанам. бисёри ғамаш намеди қамизал мебинад бо омадаистан лашкар омаист аст. и қамизалам яде шатам мехум гаману мекашам райм бари миёнам вора мегирам далянамуд медозамш ки шумо намебинеш ура. хай баба вора мегирим, мо метонем ягон лому кувал бигирем. дигар лом мегири, кувал мегири, катак ҳама мегири ку гам палачко бемна басан. баном яло ведаи намени исместм ку тарш мен мевамун банадора. ҳамсояи Майк Тайсон ту шогирди Лангули қасам мехӯрӣ. бародари фархорӣ, ту болои ман tuhmat дорӣ. вақто калтакҳо мезанам, калтакта мезанам, қадар меомам ҳамун палачка ку дар бомбаи бандиш намени фук тош метин ку рис мешава. я бор мекашмушу фамди мекашмушу вақт рис мешава ку ёкиам зад ку ан тарш менама реска ин калтакат мекапу палачкара ҳуй менам палачка ишин намешава. ам калтакат мекапу палачка ҳуй мешава. мекашма ку худ пеш намё бари сар бангас демроя да ҳаво ҷунуд мебро. як нуқта гӯям агар шугур аст, бӯи ҷӯи мулён ояд. خبرهای اوکی پدرسکی. хоб хайям примери хуб нашид. метонӣ мисол чӣ кор бигем тара? чӣ кор метонисти карда хубтарайда? анде рақоса мешиди хубтар буд. ина мисол. бин чорни биги киз. бародари фархорӣ, ту болои ман tuhmat дорӣ. тағаз. чикор мекунем? чикор мекунем? ман
последний ксиоча бошам. Хабиб Неъмату, атата чанд сувор шуда хиреди шумо? Последний ксиоча. کسیوچا نه میکشم خدمت گفتستم نه میکشم خدمت گفتستم لوبو تامه گم ما последний کسیوچا باشم دین سوء استفاده کرده با خدا قسم محبت مردم را به خود جلب کردگی بچه من خدمت کردم ватин вайни билети амира ма барои чӣ хотир меём ки хуб нест оне ки мисол лангули гапа дурӯғ мегаву дар асосаш қасам мехӯра барои хотире ки ҳамин кор анъана мешава бародаро ма ҳатто дар комментариҳо ҳам мушоҳида кардагим ки бисёр одамо барои ӯро масхара кардан гапи ҳамуро такрор мекунанд дар комментария менависанд ки дар умум худшонам гунаҳгор мешаванд на танҳо бародар дар комментария балки мо дар видеоҳо ҳам ҳамин корро мебинем У вас есть жена? нету зандорӣ мегам ямбора саргӯш мекунем нету Как это нету жены? пауза савол дар шумо агар шумо дамхи савол тиян чӣ мегин ответа гӯш кунед аку У вас есть жена? нету Как это нету жены? ба худо нету як нуқта гӯям агар шугур аст бӯи ҷӯи мулёнояд خبرهای اوکی پدرسکی ва бале дӯсто дар муъҷизаҳои Аллоҳ ягон шак нест лекин имрӯзо ҳастанд одамое ки наоборот корҳое мекунанд ки ба зарари динае ва дар назди одамое ки мисол пешрафтан техникаро мефаҳманд ва дар дин нестанд дина қадрашро паст мекунанд чӣ гуна мисол мегирем коре ки шумо ҳоло дар видео тамошо мекунед агар дар ягон кишваре мебуд ки аз интернет дарак надошта бошанд техникаро намефаҳмида бошанд монтаж намедониста бошанд мумкин аст ки ба ин бовар кунанд ва ин аллакай гумроҳӣ мешавад ки дурӯғ кардистиян шай яъне нигоҳ кунем мо чӣ мебинем дар инҷа яъне ки чӣ хеле ки шумо дидем дарахти чапашидагӣ аз поён чангу дудқати боло омад ва дар ҷош рост шид ва дар ҳамин ҷа бинем ки чӣ намуд овоз мондагиянд дар асл агар бигирем бародаро аслии видео ине гунае барои муъҷизаи Аллоҳ кофтан дуру дароз рафтан дар кор нест чизе ки мо дар атроф мебинем муъҷизае як нуқта гӯям агар шугур аст бӯи ҷӯи мулёнояд خبرهای اوکی پدرسکیАйлам видеосози тенди сарматиёт банчика кайчҳолдори насве дорем насиви аз на қавр нагур чамағора диди чӣ гуфтив як миҳолим та майдаҳак дар худи сини тевил дарайс шулеше чун гуҷош ба ҳамо келини хоҳараш пагои рафтан амита борун рафтан ниҳолак будастем та чумак хишру рафтан ки да таш дистам бане ки худованд توبه кардам инта рӯш чума ховай ячадин та яча учкас ки чӣ зебо бо аскас талха кафшидат ки ҷовидаш оху мардаму ман камера кану гирифтану чӣ кан пеши парвардигор توبه кан баъд шаҳвони духтари хоҳарма мегӯм шаҳвон ҷударакам ёра биё баъд мега пеши парвардигор توبه кан ки рост будаст ба ётай ки кинои ҳазрати юсуфа тамошо мекем талои ому буданд ку чиста талои ому худо хоб чӣ хеле ки дар ҳамин ҷа гуфта шудагӣ буд ки воаз карда ба ҳам омадан камера кардан чиз кан ҳаму кадрои ҳаму ҷои ҳодисара мада партоен ки дора ки дидай имена ҳаму кадрора ба мисли кадрое ки ҳоло шумо тамошо кардем дар болои экрантон ҳамин кадрда чандин та звуки дигар монда шудагие шумо медонед дар бисёр ҷоҳо ҳамерадагие ҳамин видеое дар пушти дигар кас гап задиста инама мо бовар мекунем дар ҳолате ки ана ҳамаи чормағзое ки суратоша мо дар инҷа дидем мо бинем дар ана ҳамо ҳолате ки рафта аз таги чормағз якча бардоштае воаз кардае дод задае ҳама каса омадиян камера кардиян кани кадро дар бораи оне ки чунин корро чӣ гуна тайёр карда мешавад баъди дар ягон видеои дигар гап мезанем як нуқта гӯям агар шугур аст
بوی جوی مولیون رو یادم. خبرهای اوکی پدرسکی. дар рӯи ҷаҳон одамо хеле ҳам зиёданд ва динҳои гуногун вуҷуд доранд ва одамо ба ин динҳо тақсим шудагиянд. Мо шумо мусалмон, як қисми дигар христианин, як таи дигараш бутпараст, як таи дигараш як чиз дигар, як таи дигараш вообще лангулӣ. лекин видеое ки айни замон мо мебинем, ин одам ба худаш намедунам дини нав сохтаи в общем ма намедонам чӣ бугум. тамошо кунем чӣ гапаи. Аллаху акбар. аллоҳу акбар мега, яъне ки ва ҳамчун ба мисли мусалмон дар ҷои намоз истодагӣ. лекин гап дар ҷае ки дар гарданаш крести христианство. дар ин бора чӣ гуфтаниян шумо чӣ фикр дорен? ма биё хаб кунам хубуш. як нуқта гӯям агар шугур аст бӯи ҷӯи мулён ро яда. خبرهای اوکی پدرسکی. اختباناس باید داری که ما یا وقت میخندم رفتی که تو کمبغلی. гарчанде ки ин барномаро тамошо кардагиян одамо чӣ хеле гуфтам номи пешинашда хатогӣ меҷустанд ки падаланас гуфта туғри намегира. хайна оқи падарскиш кардем, лекин ҳамишдам бозид наброен магар ҳами оқи падарски нест, ҳами оқи падар нест. як бор тамошо кунед амира. ма пешакӣ мегумтон ягон чи хурдеста бошен агар 38 сонияи видеоро аз ҳами нуқта бигзаронен ва ё ин ки аз ҳаракати ман мефаҳмен ки дар куҷош рӯтона аз экран дигар тараф кунен. лекин агар ки ба қуввати бад бошен хай тамошо кунед. магар ира чӣ бигем дига агар оқи падарски нагем? бале и аз оқи падардам даҳшатноктар шид. лекин тасаввур кунед шумо ки як одами калон чунин кора кард. нигоҳ кунед як чиз дига тасдиқ онира мекунад ки ақл дар синни сол нест ва видеои пешинара шумо дидем ки як мардаки калон чӣ кора кард. ва дар видеои дигар нигоҳ мекунед ки як кӯдака маҷбур кардесиян ба ҳамин кора кардан ва ё ин ки маҷбур ба карданаш не маҷбур ба гуфтанаш кардесиян. мумкине ки дар сари кӯдак ҳамин гунаи растагӣ боша ки и ҳамун кора кардагӣ боша ё ки мекарда боша. в общем биё гӯш мекунем чӣ гапай даҷа. бугу бад кардем. бугу гӯшайта бигӣ. бугу бад кардем. бугу гӯ хӯрдем. گونه دیگه کس خورده دیگه کس خورده تو را میگم دیگه کس خورده ویدیو ما رو تماشا کرده پیشینه را بگو گو خوردیم گوه مرداره نمیخورم بگو که میزنم اتا نمیخورم گوله شده گوله میشه گونه میبرم غیره نمیشه غیره گوشای تا بگی بگو بد کردیم بد کردیم بگو گو خوردیم گو خوردیم بگو گو خوردیم گوله خود بیشتر خوردم یک مراتبه گفتک با یک بازیگر پرسیدستشه بچه شور نیکی آچشه برده دستر جای آچشه یافتم زیبی انا میجا داره تماشا کنین अच्छा माल दे देते भगवान ने अब शुरू हो चुका है در روی اکران نوشته شده که چنین کار میشود در هندوستان وقتی که شوهر میمیره و او جن صد خوس میشوند. در هندوستان آدمای گوناگون هستند. هر گونه رسم و رسوم های گوناگون دارند. چنین کار بدنش ممکنه. یک نقطه گویم اگر شکور است بوی جوی مولیون رو خبرهای اوکی پدرسکی برادرها فکر اخته اختونا در کامنتاری بنویسین. بله درخواست شما را قبول کردیم. ما خبرهای پدرلانسکی را خبرهای اوکی پدرسکی کردیم. چگونه بود ویدیو؟ لایک موندن فراموش نکنین. فکر اختتون در کامنتاری بنویسین. تا ویدیو نوی آخری که در بالای اکران شما این برای تماشا کردنش فراموش نکنین. کسی که بلاگر شدن میخواد ما کورسی بلاگری دارم برادرها. از 0 تو профессионал шиданам. Марҳамат, ссылкаш дар болои экрани шумо метавонем бидроен. Дастрасӣ ба курс карда шуморам блогер шавен. Ҳамадай хайр, то видеоҳои оянда.
من последний ксیوچا باشم حبیب نعمتو عطا چند سور شده خرید شما